Telepon pakai ubi ungu. Telepon. Hai gengs, welcome back to our channel. Hari ini kita mau ngajak kalian untuk mengolah ubi. Ini yang dari kebun kita. Ubi yang bentuknya lucu banget ini nih. Ini ubinya kok gini banget ya gengs. Papa ikatin untuk Tuh. Ini rupanya karena wadahnya apa ya, area waktu nanam si ubi itu kecil, jadi dia melinter-melinter gini. Karena mau ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, ke depan muka belakang nggak bisa. Jadi dia melunter-melunter, melingkar-melingkar tuh. Lucu banget kan? Karena ini udah musim dingin, ya Buru, dia ngantuk. Karena ini udah musim dingin, jadinya mau bikin olahan ubi yang hangat-hangat. Kalian pasti tahu apa aja ya. Cuma kali ini Mama mau nyobain resep baru dan Mama bakalan pakai si ubi ungu ini. Semoga berhasil dan semoga enak. Ini ya Abang sama Kak Menta lagi masak. Ya, jadi ini dia makan kita hari ini. Wow. Kita hari ini jadi embe, tapi embeknya juga makan daging ayam ya. Hari ini kita makan daun-daun aja sama daging tanpa karbo. Mama, Tuh, pakai telur. Mama sih. Ya. Enak makan daun-daun kayak gini aja. Plus nanti kan dessertnya kita itu olahan ubi ungu. Enak. Selamat makan. Makan. Mama itu piring Mama sebelahnya Papa. Sekarang mari kita kukus si ubi. Ini kukusannya Mama. Cuci ubinya. Ini banyak sih ubinya ya. Jadi semua ubi ungunya Mama kukus. Sisanya bisa kita cemil gitu doang. Dan sebagai Mama olah buat cemilan. Tapi banyak sih ide-ide untuk masak ubi ya. Bisa bikin apa namanya, bubur candil juga atau bubur biji salak. Mari kita kukus. 30 menit cukup lah. Dan ini kelapa dari Inang Simatua belum kita buka-buka juga. Mama penasaran nih sama isinya, moga aja masih bagus. Jadi kelapanya bakalan kita pakai juga untuk olahan ubi ungu kita kali ini. Gula coklat, ha? Ini. Demito. Ya. Kaput. Kaput. Ya, rusak. Rusak. Makanya Mama jarang beli kelapa di sini karena sering rusak tuh. Coba buka. Ada airnya nggak? Astaga, kering gengs. Kan flüssig kan? Kering dong, nggak ada airnya ya Tuhan. Untung aja ini hadiah dari mertua ya, bukan kita beli. Kalau enggak, aduh ini udah mahal gengs. Bayangkan isinya kayak gini. Kecewa banget tau nggak sih? Tapi ini lucu, bisa buat mainan kidos. Kan kidos pilen. Ya. Ini udah matang ubinya. Ngebul-ngebul. Kita lihat ini udah mateng. Yes, udah mateng gengs. Tuh udah bisa dicucuk ubinya. Wah, warnanya bagus banget ya ungu. Mari kita olah. Sebelumnya Mama cobain deh rasanya kayak gimana. Mama cobain ubinya yang kecil. Panas. Warnanya ya ungu banget. Manisnya. Tahun depan kita nanam ubi lagi, tapi harus lebih bagus hasilnya ketimbang tahun ini ya. Wah. Manis. Kita ambil satu ini ya, ini cukup berat sih. Wah, ubinya.
pertama-tama ini kita haluskan dulu si ubi. Ini pertama kalinya Kakak Menta nyobain makan ubi ungu. Oke. Nyam. Schmecken viel besser als die gekauften. Enak kan? Ini dari kebun. Yum, yum, yum. Cup. Coconut. Sedih ya, Traurig. Makanya aku males beli kelapa di sini. Wenigstens einmal so Kokosnussschale. Menta. Ya, terus kayak di Hawaii ya, kayak di Hawaii. Hawaii. Kayak nggak pernah beli. Jadi mama tuh selalu nyetok kelapa parut yang udah kering dan rata-rata tuh diimpor semua dari Indonesia. Ini mama masih punya 1 bungkus, puji Tuhan. Kalau nggak kita mesti ekstra beli lagi ke supermarket tau nggak. Dan sekarang kita bakalan ngukus si kelapa. Kasih alas daun pisang ya. Lalu ini kelapanya agak kita kasih air sedikit atau santan. Jadi biar kelapanya lembab lagi gitu loh, gengs. Ini kering banget, kalian lihat kan nih. Masih ada sisa santan tadi, aku tuang dikit. Kita aduk rata. Kasih sejumput garam. Lalu kita taruh di kukusan. Dan kita kasih 1 lembar daun pandan. Oh, ada yang bangun. Lalu kita kukus kembali. Sekarang mari kita bentuk si klepon. Cakep ya, klepon pakai ubi ungu. Semoga rasanya enak. Ini pertama kalinya mama bikin klepon warna ungu kayak gini. Kemana sih? Pindah-pindah tangan. Selamat pagi. Kalian bobo. Sih, Mama. Aduh, mana mukanya? Aduh. Gemes. Kita makan kan? Hai, gengs. Hai, gengs. Aku bobo terus, gengs. Yumi-chan. Yumi-chan, Yumi-chan. Mari kita makan klepon. Hai, gengs. Siapa anak? Ini siapa yang duduk di meja, Kak Cion? Sini sama Mas. Ja, dit. Sini sama. Sie soll aber auch so sitzen. Oh, Kak Cion. Nein, sie soll einen Tisch sitzen. Nein, Papa. Meine kleine Schuhe. 1, 2, Nein, meine 3. Juni. Hati-hati panas. 1, 2, 3. Ini kayaknya pertama kalinya mereka makan klepon. Ist das heiß?
Was liebes. Süßkartoffeln bitte. Meletus di mulut. Di mulut so enak. Bitte was mit ohne Soße ist. Das ist eh keine Soße. Das ist drin eine Überraschung. Panchuk ist das. Das ist geil. Mach. Mama, kannst du das bitte einstimmen? Ich wollte nämlich, ich habe vergessen, dass wir morgens das und dann konnte das als Jause. Enak. Enak banget. Gimana telepon? Mama, Kann ich lieber das von den Massen gegessen. Iya. Bam, Mantap sekali. Abang udah pernah makan ini Panchuk di ist Indo. so süß, ist so gut. Wah. Pakai kelapanya. Kocik. Sini gini kocik. Lepan juga coba. Papa, schau, was ich gemacht habe. Oh, Mama, Blutwasser. Oh, Mama, die hatte keinen Hunger. Aber die hatte keinen Hunger. Sie meinte, Tapi cobain. Enak. Das ist bloß raus. Iya. Itu lava suka. War das alles? Iya. Aku bikin cuma dikit. Mama. Nur die schmecken lecker. Dia nggak lapar katanya. Das ist Süßkartoffeln vom Garten. Kein Hunger. Dann nicht. Die Süßkartoffeln vom Garten schmecken voll gut. Die schmecken viel besser als die gekauften. Abang barusan nanya, ini semuanya udah segini doang. Aku bikin cuma sepiring sedikit begitu. Tapi masih banyak yang kukus kan. Ini makan Mama. Hey! Mama, zum Beispiel da von die getrocknete Apfel. Schau mal, du hast gesagt, du probierst den getrockneten Apfel. Lackierung, hat probiert, hat lecker geschmeckt. Schau mal, es tropft wie Lava. Ja, Achtung, So heiß. Achtung. Gula lava. Für euch. Mama kenal, aku bikin lagi. Da, nimm dir. Das ist für 3 Kinder. 3 Kinder. Ini nggak mau yang ini. Bang Kociknya nggak mau. Gott sei Dank noch. Biarin aja dia. Das für meine Frau. Ich liebe das nicht. Makanlah. Nein, Makanlah. Ini. Aku bikin lagi. Mama, Ayo. Ayo. Mama, ich liebe nur. Mama, ich mag das nicht. Nah, dan makanlah. Bisa tuh udah sedikit hinum ya. Okay. Habis, nggak sampai 5 menit. Papa hat die Gase gegessen. Tuh kayak makan nasi sih abang. Nasi. Aku pun ya bikinnya sekipret kali. Habis. The bomb. The bomb. Danke. Kelepon. Kamu nggak nyobain kenapa bilang the bomb? Kelepon enak. Enak banget. Bilang kelepon. Duin. Kenapa? Kelepon. Mama, siapa sudah lepas? Bibi. Mama. Mama, Aua getroffen. Gua salah. Kak? Kelepon di telepon, di telepon. Kelepon. Depan. Kelepon. Telepon. Telepon. Kenal. Kelepon enak. Telepon. Telepon. So, telepon. Nah, ini kelebom. Kelepon. Pon. Kelepon. K-L-E-P-O-N. Telepon. Nah, ini kelepon. Kelepon. Telepon. Bikle. Ya. Bikle berat kle. Kle. Kelepon. Telepon. Perkara ngomong. Telepon. Nah, bikle, kle Ya. berat. Abang kle. Nit kle, kle. Telepon. Kemudian pon. P-O-N. Kelepon. Ya. Telepon. 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 So, telepon. 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 Ya. Telepon. Kelepon. Telepon. Thank you for watching. Sarangi. Sarangi. Kasang das Sarangi. Sarangi. Mama, du
es zeigen. Mama, Mama, hier